ku nshuro ya kabiri ateguwe na kampani yitwa Umutsakura mpagarariye. Kampani mu bisanzwe igitanga serivisi zose z'ubukwe, harimo abavuga amazina y'inka, abayobora ubukwe, abasaza basaba kandi bakanasabwa abageni. Amarushanwa rero arimo aragenda duha ishusho nziza ugereranyije n'ayabanjirije, kuko ubwitabire bw'ababugu ndavuga abakinnyi urebye umubare wabaye munini kuruta mbere. Mu by'ukuri aya marushanwa urabona ko ari ku rwego rwiza cyane, kandi ubona ko bizagenda birushaho kuba byiza uko umunsi ugenda ubundi. Tubwire umwihariko w'ishura kabiri. Umwihariko kuri ishura kabiri nk'uko nari mbivuze ni uko yitabiriwe n'abantu benshi kuruta mbere. Ikindi nanone ni uko n'ibihembo nabyo byiyongereye kurutaho. Amarushanwa yabanje uwa mbere yahawe 40,000, ariko kuri aya ngaya uwa mbere azahabwa 75,000. Numva ko mu by'ukuri harimo impinduka, kandi icyifuzo cyacu ni uko abantu bakora uyu mukino, bakina uyu mukino, banabeshwaho nawo, nk'uko abakina football irabatunze, abakina volleyball irabatunze, indi mikino itandukanye. Igisoro rero ni umukino gakondo w'Abanyarwanda, kuko ntabwo wavuye ikaragwe k'Abahinda aho Ruganzu Ndori yari yarabundiye. Oya, Ruganzu yari umwami w'ibitangaza. Ntekereza ko rero ari nawe waramvuje igisoro ahasaga mu mwaka w'1510. Igisoro ni icyacu nk'Abanyarwanda, tugomba kugikunda tukakirwanira n'ishyaka kugeza ubwo tunatunzwe nacyo.